AP barong ipidang sngobhai pi syakatuk kubor menta ke janmit. Barashwa bangin pai ki kubor ki babnya ngin ya petchwai ki mat bakongsan. Kmi lenti ke India ban kamai hadu lai sha lingba ki lingsun ong Menteri Ketenat Civil Aviation. Kirmen ke sorkar ban pendep no ya ke jingya keranya suk haki lai liang mamla bat keseng HNLC ong usembut Menteri Rangba ke jela ubak Preston Tinsong. On Shimrai ke UDP ya ukertong na kebenta ke election Lok Sabha kirmen ban kur jingjob ke RDA na ke Shillong parliamentary seat. Om Yahab UCM ke JHADC ban pinyar ringkat dor kumki nongkrong halor ke jing up ban yo jing kershan na ke sorkar na ke benta ban pelaj ya ke tulop jong ki nongtre. Bat kin mau burom ke KSU ya ke lingkuk sngiyap ke ba arp kendai jong presiden barim iba buling do ha shilo. Ki kubor ki babnya. Menteri Kena badai kmi ia ka Civil Aviation Jyotiraditya Scindia ula penpau ha ka Lok Sabha ba ka jingkamai lingba ki lingsun hapok kari la kmi lenti bakan keu hadu lai sha lingba ka jingdon ki nonglet jinglet da ki lingsun na ka jingyo ba menta ha ki khat saw point san pho klor sha ki saw pho ar klor hadu ulai 8000 lai pho. Haba jubab hene kesngi ulaya tho bahadu menta ki don nyau pun rio teli ki kat lingsun ki bahap hapok ka Regional Connectivity Scheme uran ure desh ka am nagrik ki badai ki balayo jingkershan na ka sorkar na ka benta ban pinbit pinbiang ya baro ki jingdon kam hapok ka ri da ka benrap ba ki don hadu shiklor lai pho hajar ki nonglet jinglet lingba ka lingsun ki bayo jingmentoy lingba ka ne ka scheme. Colonel Gautam Kumar Rai bala Shongthaj Director Jongka Directorate of Sainik Welfare Board Meghalaya ulalet ya kendo ya Menteri Rangba ke jela ukongrat ke sangma na ke benta ban pendeng ya upin jongki shipai ha ke sngi rakhe ya ka Armed Force Flag Day. Ya gani ka Armed Force Flag Day laju rakhe manla usnem ha ka nyau tarik unok pra nado usnem syajar khandai spa saup khandai na ka benta ban ai burom syakitu ki shipai bat ki bala Shongthaj. Hadin balala ban pendep ya ke jingya kerana suk bat keseng nyautrep National Liberation Council HNLC usembut Menteri Rangba ke jela ubak Preston Tinsong badai kmi ya ki kampok yeng ula penpau ya ke jing kmi lenti na ke benta ban la ban penbet no ya ke ni ke kam ke badang sateng. Ulapan pauru halor ke jingdan kam ban kentup lang ya ki he jong ke seng HNLC ki ksiar jong ke jela bat ki officer jong ke sorkar ha ke ne ke jing ya keren ya suk. Halor ke ne ke jing temu ban pendep no ya ke jing ya keren ya suk bat ke seng HNLC ula ong ba ke ne ke jing ya keren kadang yat syakmat what happening ki jing air. Floor is open. Discussion. One round of formal talk has happened. We would like to see the second, the third, the fourth, till we reach to the conclusion. So far, not yet. We are yet to see. Because see, if whatever if they do, I think it will come through their, their interlocutor again, because they have already sent to us officially that whatever communication they'll do it through Mr. Saran Black, and then it will come to their government. Presiden ke United Democratic Party UDP ubak met ba lingdo ne kesngi ula kentat ban ai ke no ke jubab na ke benta ban sei kertong na ke benta ke election jong ke Lok Sabha da ke bauong ba shen on sepin bana ba ka long ke badon kam ban yamir jingmut shwa halor ke ne ke benta. Ula ong ru ba ka seng UDP kan saya keren halor ke ne ke benta lembat ki paralog jongka haki HADC. Ka HSPDP bat ka UDP kila long ki arteli ki seng reulom ki ban yakun na ka benta ki election jong ka Lok Sabha kum ka wei ka seng. Ban penti kena ya ka jingjob lingba ka Regional Democratic Alliance uba lingdo ula ong bada ka bayo ya ukertong uba biang kala ban pin urlong ya ka jingjob. Yeah, this time I could see that
we have, that's where we are talking about the candidature, the RDA. This time we have to ensure that we have the right candidate, where the majority of the grassroots levels is working out. And we have a very, very fair chance this time as a regional party. Sembut Menteri Rangba ke Jela ba Preston Tinsong ula kentu ya kipor penyak distrik bat ru ya ketenat pulih ngan ong bian sisin bat kumju ru ya ketenat pulit bakin shimkia ha kaban penshitom persya ya ki seng bhalang ki balum pisa bian ni kino ki kenhun shimet hapo konong ba. Kini kalawan hadir ba kalami ke kubor halor ke jinglum pisa bian na ki he saipan ki badon ha kanong ba shilong. Haba penpau halor kani ke benta uba tensong ulong balada klem da yo jingbit na ke sorkar ki seng bhalang kimla bandai lum donation ne ki no ki kam. We have already instructed the district administration again because this one it is the whole responsibility of the district administration. The DC, the SP has to take care of this, and I'm very sure even official notification has come out that, you know, because it is legal unless you get the permission from the deputy commissioner, you cannot just go and collect donation in the form of donation, whether a group of person, whether a person or whether an NGOs or whatever, you can't. There is a prescribed norm where you cannot just do like that blindly, you have to get the permission. Sembut Menteri Rangba ke Jela ba Preston Tinsong ula pentikena halor ke jing ai jing yada ya ki nong bela ki bawan nabar Jela na ke benta ki jing tai ya ki company jong ki project ba pher kintup ya ki tu ki bela penyat da ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Hinrei ha ke juga por ula kintu ya ki company bakin yat kat kum ki kendon jong ke Meghalaya Migrant Workers Act bat ban pentikena ba ki nong bela ki de ban yo ya ka labor license kenang ban lait na ke jing syak pentut bat kino ki jing hakikam baki trei. Ubat tensong ulayai ban na kaliang ka sorkar bakan om perking ha ka baidei bat ki projek surok na ka benta ke jing mentoy jong ki pat ba. I have already given the instruction to all the district administration. Be firm, do it, any incident, any kind of disturbances, as I said to you, especially outside, in those places, in those projects which is undertaken, please make sure that safety, security of the laborers is intact. Nobody can touch them. We allow laborers from outside, but at least make sure that they have labor license. We have to strictly follow the act, because this act is also for the safety of the laborers. Chief Executive Member ka Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat ulapan pau ya ka jingbam yahap jingmut halor ka jingkan tho da ki riu shimet persya ya ka Executive Committee jong ka Council da ka bekeno baki dei ki nongkrong ki ba ap ya ka jingkershan bat ka jingyarap na ka sorkar. Ya ka ne uba Shiwat ulapan pau ha ka jingpele ya ka Additional Building Office jong ka JHADC ha ka sngi ba ar. Haba penpau halor kate ke jing syaken tho uba Shiwat ula dawa ban yo lang kabha kabayan kat lang kumju bat ru halor ke jing bamla ban siu dep ya ke tulop jong kinong trei ka JHADC. Ya kate ke office la trei ha ke jinglut ke balai klor bat lai pupra lak tingka bat kene kelawan lengba ke skim MDC bat ru ke jing yo jing kersan lengba ke sorkar pedeng na ke benta usnem arhajar khat pra hadu arhajar khat kendai hadu arpo bat arhajar arpo hadu arhajar arpowe. Yo bon inong yalang ikicong kalay mo pagkagara mga yan na hindi yo nga lele kat wala lele tok huyok kemyok yi henry lele lek ile iyo tok huyok yo ni yo guru pelio ya kate kejing long kosi hakmat ke
या का हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा हा मुदमाई दरबार हॉल हिलन गसंगी का डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम हलोर का विकसित भारत संकल्प यात्रा कलायो ई या का जिंगwan यशिम बिंता जोंग की कंथई हा की जका चेक अप की जका एक्स-रे बाद का जिंग पेनरुंग करतेंग हा का मेघा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम Kajing temu jong kene kajing penterikam kalong ban pensu tho ya ki pat ba halor ki skim ba per jong ka sarkar pedeng ka ban long kajing kentiu ya ka roi kapar kham tam ha ki than nong kendong ha kene ka sngi la sakhi ya ki jing shat tenrai na ki nong song snong ka ba yai pentulun ya ka phang pedeng ban yada bat ban penne pensa ya ka mariang Shibun na kinong yo mentoy kila sam ya la ki jing shem bat pensyai ru halor kaptu kat ni ki jing pentrikam ki balap kershan ratba ya ki kum ka PMAY scheme MHIS SHG PM Kisan bat ka ICDS advertise kamiแต่อีกจุดต้อยเดียวอีกชิบวนเนี่ยจะรู้อันจากนะฮัดวันนี้ชิบวนเดียวอีกสกินอยู่บนใจเดียวอีกเดี๋ยวนี้ชิน้องยังอีกชิน้องหมดไหมแต่จุดต้อยเดียวอีกนี้ลำบากที่สุดที่สำคัญลำบากที่จัดโบราณขับรถขับชาติอย่างนี้แต่มันช่วยอีกแม่เดียวอีกอย่างที่ที่ไรอยู่ห่างแต่การนี้ไปดีมันจะขับรถขับชาติอย่างนี้แต่ย่อยว่าระดับสุดโบราณแม่เดียวแม่เดียวUntuk dia ini yang lebih spasi. Ya, cipul itu toy na cipul. Ya, orang pesan dengan kita pesan. Ya, orang itu sembih hor. Ya, orang itu dua hor. Dek cipul itu pun nekam. Dek tunggu ni ucur. Yo, kita mentoy. Ini binong rek. Warga sarkar ini kam kan. Để dọi lại bốn thì chúng tôi dầu cầm dọi để dùng sạc mà dọi trong cầm tay dầu được thì cuộc chi đen sân chi đen bốn dọi của chúng tôi là cái gì ra thì MLA ka not shillong iba Adelbert nongrum menta kasngi la shim ya kilat kilinti ban yakran halor kamat bayade bat ka jingyai dheng kali haki benta jong kamat pran La senran lang ya i ba Adelbert dau SP ka traffic u DSP ka traffic police u OC ka Lomdingri police station bat ki rang ba snong na ki jaka ba per ha ka jingle jurep iba Adelbert ila kentu ya ki nongnya taksi ba ken bot ya ki kendon bala bo da ki pulit penyat kali bat da ka jinge trelang jong baro on sala ban weng ya ki ni ki jing e Mari kita dikilap teli kali kami le. Sama kali badan flow traffic. Mari kita transport hoteli dah kita don ke flow traffic andi kita don kejing. Lama korah kejing nak kali kan ke blok kan don baik. Kan ni kalau kejing kerpat bat shop dengan air bertengah mokum ke dorbar senang bang aku membeli. Ringkat bat polis batman yang ngej bat pajak bat taksi bat ki driver jong ki taksi dari ki kali fair kin don kata ke jeng sotu kejing nyak kali ki joki. Kaseng Khasi Student Union KSU mendagasngi kalakin mau burom ya ke lingko sngi ya ba arp khandai snem jong u president barem kaseng iba bul and lingdo ibala khlat no naga ni ka perthai ha usnem shajar khandai spa khandai pesau kakin hon KSU kan thup bat ki khot jong ka long yeng jong iba bul kilakin mau burom ya ka nam jong i kum unong yalam ubas kem ubala ban yaisha ya ki jing e ha ba yatin kho bat ki kam ba per Nong kemana saja? Ka Sunjuk Young Men's Christian Association YMCA Shillong kalapan kre penkrum hashwa ke jingwan ke jinglek men Christmas hinin kesngi ha Bharat Scouts and Guides Hall. Ka balalum lang banyadon benta da baro kirang ba ka balang ki nong yalam shnong ki nong tray bat ki kena puli ka YMCA.
Haba pen priang ya ka kubor Christmas udkhot ka bot ubalong ru unong yalam ka balang iba Porchester Kharkungor ila sam ya kubor halor ka jing sedang jong ka jingshai ya ka bala shim na ka gospel Matthew ka lenong ka basaw ka dkhot ka bakatan riu iba Porchester ila pen ken mau ru ba ujisu ulong ka jingshai ban bat ladaya u om sham kha sha ka perthai kam om don satya ka jingshai bat ka jingkermen ya ki pat ba mentang ini pet ya ke jinglong jingman ke sun meneng hasilong. Ka jingshit ka long khat sun point r degree Celsius bat ka jing kriat ka long shipo point sun degree Celsius. Ka jing sngam ka hau ka long khandai pupran na ka shispa minstep bat shispa na ka shispa janmit. Ka jing hap slap ka long 0.0 millimeter. Kala abandon ka jing hap slap ka ba malumala hakikat tu kat ni ki jaka. Shuaban poi shaka bukut jong katup kubor ngin yapet biang sa shisien yakimat bakongsan. Kami lenti ke India ban kamai hadu lai sha lingba ki lingsun om Menteri Ketenat Civil Aviation. Kermen ke sorkar ban pendep no ya ke jingi keren yasuk haki lai liang mamla bat keseng HNLC ong usembut Menteri Rangba ke jela ubak Preston Tinsong. On Shimrai ke UDP ya ukertong na kebentar ke election Lok Sabha kermen ban kurjing job ke RDA na ke Shillong parliamentary seat. Om Yahap UCEM ke JHADC ban penyaring kat dor kum ki nongkrong halor ke jing up ban yo ke jing kesan na ke sorkar na kebentar ban pelat ya ketulop jong ki nongtre. Batkin mau burom ke KSU ya ke lingkuk ngiyap ke baat kendai jong Presiden berim iba beling do hasilong. Te paralog dak itu ki kubor ngila poi sya ke bekut jong ketup kubor jongi mentah ke janmin. Hadu bangin dia syembang mat pi la syai kesni kublai pi baro.